ngapain ke Jogja? Mandi bola? Ya. Lah, mau main mandi bola ya? Ya. Sama siapa mainnya? Ya. Iya, sama siapa? Kalau kakak sama mau itu mau aja. Berhitung dulu. Berhitung dulu, nanti mandi bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hore. Ikan apa ikan? Hah? Bebek dah. Iya, bebek. Dah. Bebek Kalau apa? ikan apa? Ikan apa, Dek? Tinggi. Ikan fish. Kalau bebek? Dah. Kalau monyet? Tadi. Kalau anjing? Dah. Kalau kucing? Bed. Kalau burung? Bed. Kalau ayam? Oh iya, itu bunyinya kalau bahasa Inggrisnya chicken. Kalau semut apa, Dek? Kalau matahari? Mata ade mana ya mata ade? Konsentrasi. Belajar konsentrasi lagi sama ibu. Konsentrasi. Mata mana mata? Mata mana mata? Apa yang datang? Kayak apa? Assalamualaikum teman-teman. Thank you.